Kiri wadi rwetu rwitite na mbere mwankira Thaa kiri mitandao yetu. Akinya kiri Nteto cietu ni mantu ingi ukungwira Madaraka ya miaka 60 na kiri mubango ya rwa siasa tugwirike kwarire mantu ya maingi wethu na mbere kwarana batwe wetwira ne bibi byongwa urikienda kuona bikiarirwo kiri Madaraka ya kana miaka 60 ya kuma Kenya iri ucioira uciathi na ni bibi byongwa kwirite president yethira ekwaria atirariria kana bibi byongwa kenda bithira bikibwithwa kenda Kenya yethira ita bura ukwenda yani leo tukuthwandirite kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Munini wa gavana mutuma ntwethinge kumira kiri muingira mbere kumare kwirikana uchuno ngare yawe indi heba kwa radio Ntobou. Siasa kumata mamburene ya Madaraka ntere ciembe bisa munene worisingu ndene ya kaunti ya Meru akimeneria mpuru aburi akiwaka kunjira Meru patikare oti. Rais William Ruto utongere mambura ya Madaraka ya 60 kaunti ne ya Embu. Murume wa kurobo atate kwitho no kwa mara kirikana kwiyento bya kanisa ya Katholiki ntere cia Ndumbeni. Anko watu wene kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu woni betawa MUTEMBEI Edward mwana netoa mathithio ni Maureen Kome. Munini wa gavana kaunti ya Meru mutuma ntwethingi ana umirite kiri muingira mbere buru kumare kurekana uchuno ngare ya wende nebete kwa radio Ntobou mutuma ukarikire mambura ya Madaraka ntere chetiani na arakurukari antone ka gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiarie mutuma nethirite akiuria Meru kwithira bena ngwataniro kenda kaunti ya Meru yona witi na mbere. Ningependa kuwaletea salamu za mama Her Excellency my boss and mama the governor of Meru County, Mama Kawira Mwangaza. Akiaria nyuma yo tiumeria ke muingiria mbere burunyu Meru arie rwawe ochuno ngare no kulukira mathine ya maingi obicine yawe kwithira rugita na mbere munini o governor county Meru mutuma ntwethingia na theretierera na kuromba thiri ati katongeria ba county Meru. Tuwe na amani, tupige siasa za maendeleo na tusikose ama kusababisha mgawanyiko kwa njia yoyote kwa sababu Meru ni mtu mmoja, hatuna migawanyiko kati yetu. We are brothers and sisters and we have one governor, Her Excellency Mama Kawira Mwangaza ambaye Mungu amembariki na uongozi kwa wakati huu, na deputy wake ni mmoja anaitwa Reverend Mutuma ntwethingia na niko na yeye hapa kwa hapa kumshika mkono ndio wa Meru wapate maendeleo. Miario yawe ni watimbaru ibamwe batongeria baraba ukarinwe mamburene ya Madaraka ntere cia kunene wa ndine nkomoti gania westi. Terekana MCA eta county omarite gwirire bi ile county. Twaraje kurumana chiani na nao. Babu wananchi wote batote nabyo. Kwa ngoromba. Atumara wote tudhuri na mara tote dhuri tuinde itowatanire tuchoe maendeleo ndio maendeleo hiyo ananchi bakwenda. Kawira Mwangaza wewe ndiye mama yetu. Na mama anaweza saa mchawi na saa pastor. Kwa hivyo hata wakikutukana hawa wachana na hawa. Kana demo loi. Nara kana hawa nari tangoe. Na twitore assembly ya Meru tukomba kuritaniria ngwena thirikari ya mama nekenda ntuba Meru baumba kunufaika nonto eitare antubetu tereo eitare siasa neitare kuritira mwananchi ngwe sawa Nkuruki mutuma nonekene kuthetera kimira kia mira akimeneria miario mwerekerio nkia mekurwa na ndawa cia mbogita na kada ekueta kimira kia mira ya ndawa cia mbogita na arane ndi arombete atongeria arimi amwe na biashara ba mira uchumiria muchamanio ya Murinio rais urayo erigeri county Meru kenda kuthetera kimira ki Wale kuimira toreja ikwasie bien twake beresia imira ambia cia mira ikugura kana ne atia loi mboga cia umati mao ni pesa cia miraa ikugura. Kwa hivyo mtu pale national government akisema miraa ni dawa ya kulevya, ajui the pain ana cause, ile kilio ana cause,
ile wale watoto ambao hawatasoma kwa sababu ya kukosa soko ya miraa, kwa sababu ya hiyo decision yenye hiyo I don't know if it's a semi-autonomous government agency or it's autonomous, I don't know. Lakini hilo jambo limekasirisha Wameru na tutazidi kukashifu kitu hicho. So nilienda kuwa alinipa miraa la president yeya kwa jamanto ya hawa no tunayite Meru, kwa jamanto ya majani chai, kwa jamanto ya macadamia, kwa jamanto ya validation for quite a number of agricultural produce ila toko anda Meru kinyari ni bamira ikundi bila mitaira mira abunge meto pa national government kabiliana na hiyo sheria, badilisha hiyo sheria katika National Assembly and also at the Senate, so that Wameru and especially wale ambao urely na ukulima wa miraa tusirudi nyuma. Antonia we Commissioner County Meru Frederick Ndunga na makirite kuongeleka kwa makarika ya andwa cia kimumbire akiwa baina kanya kaumu kwa mbethia thwanirwa bonyu mobo no ntuboge ontwire ya Kimeru. Na shida ni kwamba ni kama jamii imekubali jambo hilo. Na kwa nini niseme hivyo? Mzazi anarepu mtoto wake, alafu tukipeleka kesi kotini, hiyo familia inataka warudi nyumbani wajadilie hilo jambo nyumbani. Na hata katika kesi zingine unakuta familia inaanza kumpigia kelele mama na mtoto, kwa nini mumepeleka mzee kotini? Lijise lisilo na aibu limerepu mtoto wake. Jamii imekubali, inataka jambo hilo lijadiliwe nyumbani. Akiaria na rombete akari kuatanira na mabisa bokaria kurwana ndawa cia mbogita irakuanite Metentame County Meru na itiumbika iborisi yake. Mara nyingi tunaposhika mtu ama watu, utakuta viongozi wanakuja kuwatetea. Unajua huyu ni nani, huyu ni hivi, huyu ni hivi. Samee tu kidogo, bwana yake alikufa, sasa hiyo ndio njia anajisaidia nayo. Viongozi is a societal issue. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Na kuontere chiembe kiri mamburo ya Madaraka siasa sio tongere bomero no cionekete kuringo na MCA wa Mbeiste onekanite kwa luka na kuwa nako watambaru gavana Meru Kawira Mwangaza ntukwe mwake nyuma ya deputy speaker wa county ya Meru Mwendali kinyewa kwa luka na kuwa nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kiare mamburo na ya yare kubudhi krete skuru ya ndere abisa munene kiri uritungwebo mwingi ndani ya county ya Meru James Mutia na meneretie mbunge wa TNS Mpuru wa Buri ni kiria kuwa neka kumena thia Meru na kinyako unjira Meru batika rioti. Na shiko kazi yake sawa gani elezeni kuosha vyombo ni kwake, pesa zangu nalipeni. Nikiathone kyo kungwira ntuko ya Madaraka ndi nthigurune kira kikubwithikite kiri sub county njaro ya Kiengu kianne kiandhare Catholic parish na ratongeria mwanya na kariba wadi ya Gembe East boss umiritie na wingi kiathone na kyo MC wa wadi Ithatu Murethi Muteria onanite kwa tambaru gavana wa Meru Kawira Mwangaza nyuma ya kwithira bari na nkusanio na ari umwe wa MCS barabara ruya no tongeria bwawe anaotupa mandu yaendelee, lakini mtokero na wewe wa mwingi yoyo bata sivya public babu yuko kwa toa na excellency 100 kwa 100 kwa na wewe anatondele na wewe kwa toa na wewe kwa nini da bwana mutiano ngono antumira guru kuna baba tomera wako hicho bwana Lewis ndio zira bale hapo bale hapo ngame au ni mapacha au mama basta tukikira ambira mudiro kwendare watu wali munene na ino ndo tawe tebi kwa ndare mwa wembe ya county embe tawe kwa ndare dawe bandi kwa ndare na woni da bole alama ambira mbeje mwao nyongenja mheshimiwa wetu wa Gembe East mheshimiwa Muri tangu tumeno tukumenya watu ise mambo ya wadi ise mambo ya account already tangu eno to your work in this system
ita wete MCAs baubange bothe bakoreana na mama ubere utebyo tukona tore kuwatanira nau ngabana Kiathoneke atongere ni barombete ngwatanio kaunti ya Meru. James Mutia urani CEO wa Public Service kaunti ya Meru kiwa tambaru MCA Murekere Kabori ya ngavana na kumeneria mubunge wa Tigani ya East Mporo wa Bori akiwanika kuingithia thoko a biashara batekare oti na murindi yangereke thikaete kaunti oge akorana ngavana wethe nene muno inyandu bandu batombote ikolika na nengi twacho chungomando ma kinyagare mari mwe no ndubu andwa utiemana yandwa gavana Kawira na atarirwe renagwe na ruma watoto kenera riathia lakini gavana no mama gavana ni nani mama bwana SCC kuna mtu mwingine anatusumbua sana aleta akinga hapa chetu only the acting chief officer trade tourism na cooperatives bwana mwezi si mheshimiwa mpora tati mambo kwa kainga ewe ngoja mtu atena onda kama kwa chinga oni MP ina kuma kwinga bako tietu kuma na mweso tibite no ngentu ubona wisasawa mugoro mpuro wangu ndoto mwana kinga bako mwato mwigedene kana teko nene awa tayade ya ijelo kwa kwinga wo wagete chyo twati ya tongoli beto mbaru para tudurete na kura sieto nontu ya tongoli babea na tongoli bakondo tulitrangoe na baina nkorwe mbea tubekire tubayeke dikenda bombo tutongoria no twabatarire dikenda batuli percent na mbere ari atwa supporti ari atwa heshima iyo bakomba kuteyo kinya na mbere iyo tukomba kuona matunda ene kuntuko kwetu na ukonie kithomo ACC wa subcounty ya Naomi Kabari na ritete mukana kire antu arume baraba kwenyangia na banini batwale na kuwa sumayo ereriko naomba hivi tuamkane na watoto wadogo wasome ili tuweze kubadilisha huku. Na nilisema hivi wakati tulifanya baraza hapa. Hatutachoka kushika mwenye anacheza na mtoto mdogo. Tutawashika wote hata kama natetea boita kwa upande mwingine ananiangusha. Wachana na huo mtoto. Wacha kuona msena sababu ako Weru secondary ati ametosha kuoga. Huyo ni mtoto. Huyo ni mtoto tuwatane na yeye asome amalize masomo yake. Mkiripotera Weru TV kumandare wa Dinege East Beto Marion Karugi wa Kenywa. Rais wa Kenya William Ruto na atongeretie mambura ya 60 ya Madaraka kaunti na Embu. Akiari Rais Ruto ethirite aitarĩria mĩtaratara thirikari we bangi tekenda ukire Kenya yureo mubango yo waka nyumba cia muri ya nthaki wo mubango yo kethira yukikuna Kenya bona neki mantu ya kuona nyumba na kinya ibarwa bila bia tetheria Kenya kuluki nethirite kinya kirure mubango yo slafan yura kwa yatira yutetheria a biashara abanini Anthony Kathenya ena ripoti Kenya nchi yetu Kenya taifa letu kiri mambura mama Madaraka maukungwira miaka 60 kwa mbeli lelea ndeni ambile kuyatha uligirobo Kenya baingi lale kuigwa mibanga ile Rais William Ruto enayo ya gosensi alimbome ya motolele eno bado ile memendekithia malea matumitengo atanire azimio enenkela Rais William Ruto na kambea mpaka kiumetu diete kwa lilia thina ino Rais William Ruto agitumagira kanya gaka kiri mambura mama kwelithia bula na tongore bange thirikari-ini bakoima toro kenda kuthiria thina ino Ruto aithani ultibande ndega na thirikari kugwatanira nawe kiri kuthiria thina ino amwe nogu Rais William Ruto nejukire kanya gaka ka muthenyo jomde kurugone mubango wa jiri wa Sla Fund. The cost of living is keeping all leaders including myself awake, and this is precisely as it should be. Jambo la muhimu ambalo lilikuwa katika uchaguzi uliopita ilikuwa ni maneno ya uchumi. Leo katika Embu hapa, wale walio katika vyama, wale walio katika Sacco, leo tunaanzisha Hustler Fund Stage 2 ambayo itatoa pesa kati ya shilingi 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa vikundi ambazo zitajisajili ili tuweze kufikisha mambo ya kupata mkopo kwa wananchi wengi.
rais ujo wa gatano andene ya Kenya ethene jukire kanya gaka gutetera muswada wa kigina urendekithĩtie muno kiri kugito gwa kigina kia marima nyomba na kugweta ti mutaratara ujo gatigira Kenya baingi bakona kiguni gia kwithirwa bena nyomba jiao. The intense national debate on housing is not about whether it is a tax or a contribution. The attention sharply focused on the housing contributions is an implicit expression of ownership. People desire better information and stronger assurance regarding the custody, security, investment, and return on their money. It is our responsibility to ensure the people, 7 million of them, who live in our slums, including Shauri Yako here in Embu. I was here last week and I was informed about Shauri Yako. The people who live in Shauri Yako deserve a decent house, and it is our responsibility. Na kagita kala ngwatanire ya Azimio idite na mbele na kule ngwatanire Kenya Kwanza kurugula sava ikinyagiria tikidurano gituku gitale kia uma migambo ya Rais William Ruto ilale kinyume nene Azimio. Rais William Ruto akigweta tikidurano gituku kiale kia uma gwitukira mutaratolo ali mwekire ni kamiti ya idurano na mianka ya ABC. Kenya also set a new high in election management by deploying a secure, freely accessible public portal which accurately and faithfully relayed vote tallies in the last election, enabling Kenyans, and indeed anyone else, to compare and verify tallies and ascertain results. Mweno gumuninu wa rais Rigathi Gachagua na uliti Rais William Ruto goteja nile mialio ya ngwatanile Azimio muno kile muswada jo akigina Gachagua kimena gili nyombaji ya Nteto ni kile akugatenijio kudina mbele kuwatambaru ngwatanirwe na Azimio. At Your Excellency, we want to assure you that the majority of Kenyans are behind you. Never mind our detractors. These detractors gave you no chance to succeed. As they see you making practical and pragmatic interventions, they are all over shouting and bringing a lot of propaganda, which is being enabled by the press. And we don't mind, because the press, as you all know, were part and parcel of the Azimio Brigade. Kiripotera Weru TV, Mbita Antony, rangi wakathenya. Kaunti Embu ni ukumite kiri mauku ya kaunti cionete munyaka yo kubwithiro mambura ya kinthiguru narara Rais William Ruto atongeretie mambura ya Madaraka kianine kia Moi kaunti neu. Kaunti ino nekete nende kukuneka bonene nara kiani kiu kithirite kikibwithwa na kwithira kikinenkanirwa kiri thirikari ya kaunti Embu. Kuluki kaunti ine thirite kiona witi na mbere kumania na mambura ya Madaraka. Drabe thirite nende bakiromba mirandi ya witi na mbere na rais kwithira kiwa kaingia wirene bwawe pomanto thirite ya kirombo ni governor ndene ya kaunti eu ya Embu. Ritamoneko Mushiri ana ripoti. Urai muthenya wa mwanya thiini wa kaunti ya Embu kivarori kia mithako kia Moi kuria mambura mavururi mugima ma Madaraka Day ya 60 magukungwagirwa. Mirango ya kivaro giki kia Moi irugurirwe thaa 10 cia kirauko ekari a kaunti ya Embu mesura kuo nginyagia engi matura gwa gwikara wa umwe wao akiendaga kwionera uria kurathie na mbere mathaa 5 cia kirauko uguo muthamaki wa bururi ni wenda gitari William Ruto na uria uretereretwe na gikeno na ngungwiro akinya athiururuka kivaro giki ndari ya ngari ya mwanya rungu rwa urangiri munene wa tongoria au gitiri bururi-ri. Samuel Ruto. Welcome, Your Excellency.
vuva ucio mavitha a mvonge ngurani cia ugitiri bururi-ri wa vamwe na thigari cia kanjo a kaunti ya Embu ni monanirie urume wao wirari wao mbere ya muthamaki wa bururi, atongoria aria engi, ekari ya kaunti ya Embu na bururi mugima. Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya F5, ndege zilizo na uwezo wa kuruka kwa kasi. Kivaro kigima nĩ gĩcokire gĩecũra nyĩmbo cia kĩrĩu na cia gĩtene cinĩtwe nĩ aini ya mĩena ngũrani ya kaunti ya Embu ciĩkĩrĩtwe ngĩnĩia na ngotoko nĩguo gũcanjamũra wa mũndũ ũkũmeroragĩra na kũmathikĩrĩria. Mambura mama ma Madaraka maretete mirandi mingi ya uthii wa na mbere makiria thiini wa tauni ya Embu ta kivaro giki kia Moi, barabara ngurani thiini wa tauni na thibitari kuthondekwa mwena wa ciana. Through the Ministry of Medical Services, we've been able to do renovation of our maternity, post and antenatal ward, pediatric unit, and our newborn unit at the Embu Level 5 Hospital. Area of infrastructure, Your Excellency, we've been able to get the magnificent stadium that we are in today that has been built in a record 15 weeks, Your Excellency. Engi atongoria a gĩkĩro kĩa igũrũ arĩa marĩ mambura mama nĩ mũnini wa mũthamaki wa bũrũri nĩwe Rigathi Gachagua na mwendo wake, Prime Cabinet Secretary niwe Musalia Mudavadi, Speaker wa bunge nene niwe Moses Wetangula, Speaker wa Senate niwe Amason Kingi, Attorney General niwe Justin Muturi, Chief Justice Martha Koome, muthamaki wa bũrũri wa Comoros niwe Azali Asumani, na uria wari muthamaki wa Niger wa Vukavereri niwe Isofu Mahamadu na engi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta warita mwaniki wa musiri. Warita, nani kuma kintu tuno tukuona kanya kambere ka kuno kende weta kuraya nchokerete na Nteto ingi. Wonania bo mantu za urimi botigaire baingi ibakwana na umenyo na kuona mote ana njira mwanya cia kurima kana kurithia kinande. Minister wa urimi na ndethia Kenya Mheshimiwa Mithika Linturi agakinya showground ya Gitoro Meru Juma tariki 2 mweri wa 6 kuruguria show ya Meru mwaka juju. Mambura taza agakwezera imwe kwa imwe ajakire Weru TV kwambira thenya cia rukiri 2023 Meru National Show ukenda gukurukiro imwana jaja jamagegania. Theme mwaka juju ni promoting climate smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. Centenary Sacco ni sacco ya mwengeka na community based sacco. Ajagwa Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Ajagwa Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa moshara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Ajagwa Centenary Sacco turi na kinyamukobo jwa kithomo juje keneta jifunza junior loan gutigira mwana wa kwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda. Nkurukia Jagwa Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku, kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku. Kagita karionga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kadhoa na ntere ikueretezera ka university. Rika na urimukia mo Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka. Riunga kirindwa ngishie tontereshia chuka Kenoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyaru angiruru kuma timone rujite aja toga kombithia gwika mbesha cia kukurukira thimu yaku nekenda kumenya nkurukiringa thimu kurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference. Treat familia to unforgettable moments na StarTimes. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV.
I see tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download StarTimes on ucheki favorite shows zako on the go. StarTimes, enjoy digital life. Ubwana tuwete na mbere kurumira Nteto cia Weru tha Ithatu twicokera ntumurume wa ukuru bwatiati na ithitwe no kuburuni akariba ntura ya kathanga we marandikira akwirikana kuinto bya kanisa ya Katholiki ya Ndumbeni akariba barabo kana muthuro baririkana bamucunanire kiri atongere ba nyumba 10 nyuma ya kubwithe musako ndaba muwithitie no kwa sibona munini wa turadu barete kwaririo ntubo yaro tukumenyethwa ni Mateni Mwambi Giki mwagia kirindegi anture ya kathanga we wandia mitheru kirigicigo mbunge kia Mara bawete kauna na ngara na nkinyanko buna kirigaro nyuma ya mturo kwirikana mwamba kugwatikana na kubithwa na kari katwa kwata mwambo na mastaki ujonde awirwa ene ngwata kole kiro ne mwingi abandi bamweri ni airirwe ondo gutitoloka mama ine kada kinyaka gitaka ndethera mwamba kugwatwa andethera mobe ukiaga gira kumwethia Leo tukwenda mamba ko Ndumbeni no thire buru no ndonda bali bagonto koraja baka kuya ko Ndumbeni onako tole ko to Ndumbeni kutaga antu mamba kuya ko to Ndumbeni ko baba ba gustakana mtoyo pemenyene mono ntu ba watanua seria ko nyamura karuta karuta ngejiayo ube menyene muno bakete kwatanwa uri twikika muthako yorota kumenyekana na kuonekana ari mugeni kiri nture nu agwatirwe na into bya kaniche mbarinu na tori bara mutunya na kiri akuruba nyumba 10 bara bakuringite muchako bagikamugwata na kumubethia nionde wa ruti ya matinialia megalia woguneo kweto kambe kwile maunto ndao kanderia maunto mame kaleka makwea ratora kwiye wa kwanto batema makao kira ambuli akwethi kuli mukwa yura ambuli wa antola ni mbuli jere ukayewa into jaku kayewa wase motu ukawato kalingwa ngeto kasunwa kwa gwa ambao tukwenda mboso begoraria yokolwa kola njira ile ngola kola migonda nyanto tolomba anto batike metuko eno nonto baba wenzake ni bakwana onto wenda leo monde ni batike metuko ya kuya nikenda gutuwe hale bwega ringana na bamwe baturi baba bariuga barari bakwinya nturanie nwi mawamba makithemba wamba abo ambocho into bya menda wamba bwandethia na nkinya into binge kathomba tokwena wamba kumakagita karaja pakia ganduka wabanto kwena nduka ukaiwa kiogoro kabunjwa anja kabunjwa last week barabunjita kanitha Wakatholiki Ndumbeni by speaker iriba kurite mboco yadira kuma mweno agaiti bali utio ona mole mwa matini wao ni bakurite mboco ya mukolino mo aguku ara ukira ukurerira mutalo ire ni mikole ni arika kithirikiria baugite mawamba marama ukarika nture nu tantu bambari nu makubareta ende na ntu bange bakuja nturanie nu bari na mantu mange bageni ibo bakwambiria kubaia nyini ambie de ntu yagiri kumathate kanisa akuia kitheini ale akuia ara kwangiro saya akuia saruni ale akuia na no na mastaki eje atukaga kugula na area leo mtu akigwa na ukamwenga nini mwamba leo yage ali aya uko bamuka muji kwao kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mwambi siasa cia kiama kia Ambasi no citite na mbere wa kana mwaki ndene ya kaunti ya Meru atongere na kinya kiama bakiama kiu bakioneka kwaria Nteto nkulani akiaria mwandiki munene wa kiama kiu Rwang'iro Meru Alaji Mwendia wite boya atongere na kiama ba Ambasi batane kira mwonekano yuruku kiri MCA kwa Tambaru Gavana Kawira Mwangaza akiaria awite MCA bari na kioto kia kwa Tambaru Gavana kenda bethira bakiona witi na mbere ndene ya wondi chiobo nikiutate na munene wa we Mugambi Manyara urabethirite akimenere bonene MCs bara bakwithira baitania na Gavana Kawira Mwangaza mutugikare aina ripoti nyuma ya nkushani nyingi ukujirwa kiriba mabatongiria na memba bakiama kia Ambasi ja kaunti ya Meru
atongeria bakionene gushokanira migambo alakinya ukujiri mwandiki munene wa kiama iki Mugambi Manyara kwandika baruga ya kweberia mukano kyo Madaraka MK kyogora na Njuki Mugambi munini wawe kiri utongeria bwambunge ya Meru nawe DMK kyora ukinyakirirwa ngirwa kuthikira magamba ja byama byege siasa na kurungiketa gaira reu na ndinarwa tukiaranire na Alhaji Mwende mwandiki wa kiama iki aja kaunti ya Meru na ugite tuwendi bwa kiama Nteto uchedere kinyete Antoniau na kwa Thaa badiromba tatongeria bakiama baewe kanya kenda bagachwera untububu bankuchani ontaira. But meanwhile Nteto uchionde niburite kurunga mainkona ituketwa kotini na the recent and the second respondent ituketwa parties dispute resolution tribunals na they supposed to appear in court in tariki 5 but ndaromba kinya mbere tariki 5 ikinya tugeria guchwa resolution ya mantu jaja amicably na only the mute for an out of court settlement jontrato tania kotini guchoka kaire kuwatanira umbi anape task kingi kira Alhaji na ugite batakarandi takiama boga mianka yao kirenga bana kawira mwangaza na kwa akiwa kinya MCs bakiama iki ni babati kuwatambarunga bana mwangaza ndiri atanture neshia ukuikemerandi ya witi na mbere John tukethra ngavana akeja gwa kuandine kobwirite kurega gwatendi kiatho kia ngavana kethra president ya Kenya Meru katubwirite kurega gwitabia thone biawe John tutopate yetu na de ende mwanka ijutubwirite guchwa imwankari kutubwirite kwenginji na kiama gikitendi dictatorio tugeta kinya MCAs bautukare na bonthe guru nikenda na batwira na raba kuona ugumu na kinya bombere atiri members of county assembly na ntekwariria bambasi yake na ntekwariria ngavana Kawira bwetembere bukithe ya registration in the county assembly gutega atuike goga turairia ngavana Maru kenda wona maendeleo kurukia Alhaji nongerete kugabota kiama bakagwa tambarungu gikana mantu jara jonte ngavana mwangaza kudhidia jara jari noguni kire mukadu wa Meru na jagwitane na katiba ya kiama kiao na bona rate titabwega bakamwita ikarone kenda bakamoneria mantu jara jonte ngavana kudhidia jagutethia ntu ba Meru na jara jagwitania na constitution yetu na maono jetu ya kiama kia basi tukamunga mkono ende area ngavana akathithia mantu jaria na joja tegwitania na bawotu aratomba gutara mantu jaja ni wastage ya resources cha county na te resources cha county ni got bwakwa au tugakara nwenthe terasima tukunjanire nkundi tugakara nwenthe tumwadvise tumwira au weterete gutebui mudiene kire ugambi bwa Raji mantu ya 2027 is a big factor kire mantu ya tukuona in the county therefore kira ndomba muntu wonde ageta ku make political statement nambe achiorie are thithia for selfish interests are thithia for machinery interests kokure wa gweta kuga mantu ya muntu ngi kana ore thithia for party interests then that twinde tojukia to the party is greater than any other individual. Nkiripotera Nteto cia Weru rekwaritwa ni Mutugi Kare akariba wondi athangatha nde baciumirĩtie na muthuro na kumeneria mubunge wa Mpuru wa Buri no tubo mearirarie ntuku ya Jumamosi Nteresia Mawa akiwa ati munini wa gavana Mutuma Ntwethinke no batire kunenkerwa etikia minister wa mbesa ndene ya county ya Meru bakiwa bo ni untubutibu inontu minister wa mbesa ndene ya county ya Meru ni wa Monica Kathono umwite wondi ni ya thangatha na meri ya Mpuru ni ya kuonania Kathono atibatire kwithira kinenkerwa etikia una tubathangatha batibatire kwithira bethirikarine ya county ya Meru mukiri wa mithika ena ripotie Mutuma wetu antarekea finance na raengerwe miario ya mubunge otiganisti Mpuru wa Buri iteyukitwe na uthuni ya kariba wa ndie thangatha tigania central na kuringana na bo bauduguma mangaba na yonde yathurawa
tutaona muntu twandikiri nawe tuthangatha wandi thai twoyerwa kana getu gagwitwa Monica iro mukai wambiria kurwako mpuru tutikwira tafadhali rekana na kana getu. Waziri wa Finance wakaritie mbeche cia Meru imwari wetu uraumite kathi na kathi inturene ya thangatha kena ikithangatha gondi tu mwari okathonu ari oa gurwe wetwa ainu ambio nganite nue niko twingira mwana turaewa ni mama county ai niko weta weka muntu oko ontonyere niko kariatia na ninge gwe kwenu na wenu ariku ende wenge kana gakune pe ukaingire kembiti twagwete metho sana kabare oraeta okiara yo oversight lakini leo watongera kana getu kagwitwa Monica no turonero tina bata na thangatha muno thangatha no amimenere sana raithirio gwita kabebe no aukirire wamugira mbuku wa muringa kiongwa akua no ikathano turaero ingavana wetu tumwendete sana twamwere akura tumwendete no kwanjiria kurwa no mwikia igembe turona mtu asiesirenge kuma ngavana iramberia ende katona bwategira tochuno so tafadhali mheshimiwa mpuro buruburu aria manto ya vaseti na manto yange lakini manto ya Monica rekana na yo buru tutemenya usunu wa Monica nonto Monica ikana geto kambere yabura withaira we na rikithathi nonto kuma turatura tutaona inya kana gaciareri thangatha gwandi Monica mpuro raingana nuwe no thangatha gwa na gwe mpuro no ko chunda na ito ikakianjire ntonyeri nderie nengera thangathete mungu unete tiania hizi au ete thangatha gito thangatha gikwa koroi ukenda akariba nkoroki bacyumiritie baunanga kiberi na ukithiria bakiwa kaita kampuru aitete na mbere wetethia na mbere siasa cia kiberi na bo bayite na mwiko yo mukimania na kulwania maendeleo ya gavana Kawira. Mheshimiwa Mpuru mubiri yo ranga na tuyethia na ruarika nkoro manu ukaria mwiko yo utina tutanitie nawe tukurekania wona kiberi ara kiberi ti yakwanga na yakwanga thangatha wandi kiberi angagia na uronera icho ngwe wanjiria gweta kurua acho choro na maroa lakini kiberi tukurekania akyo maendeleo tukuyayo ya kurua kurukiba murombete kureka kubitia uritingwe bwa gavana Kawira bai mwira nowe abareterewe na rero kwethia kuluga mama na mbekethi bunga mwekoro enerinda utegote kuluga no kuluga kaulwa inyoro kuora ra nyumba mporo kato utomakire gwa itoto gwatire ndoni tore ekuru na eka to kwere kura kwa rosafi nende gwato uluga utore ekuru re na nuko mekuru bainge kire akuru we yarenge to akuthura reka to tindekane mama no ntono goto watire kibara watwira ni mama na no ndo nawe wabira mama ona we ma ono gatwa ukimania o turuge twero we parliament we nara abyo tete utogira vena ke matha county re nimbi we menyera nontu no twakoburere na twavuronge nende ni ambingo we wora itanyenio na dangaba na Kawira arakarire nyume ntuko inkai mwanga watu kathayo kwambiria kwanga Meru we muruma kato kwira uma tutera confidence na gowe akawira heshima eyo rute ngoichi aguna wale mwe kuruta coming 2027 tundaterua no mbino peo kinyoka namba murungore kono ko kanana nuo karia mwiko yuka nkwira mampuru na kire uritingwe bwa Tigania East mubunge wa Tigania West Mutunga are yaka oya mwaramu go kumochie agatotura gokie muchie so mheshimiwa bingo kwera tafadhali gate nyantho ninka tafadhali kama mwaramu go wako yoga kwa West tureterenya kaninke barabara yakuna te ugeta kubira mama nara ende wako kareka tewa yana bana kiragita gego kutama mubere bya roi wato ingira njira cia wetera antoto ingira barabara twekira no kamwaramu niko to ingira na ikelo bito kelelia inyangombe lo imporo bantu au yakabwa na tute gwetekeria kethera mporo emojumbe wa Tigania East no ntongweche wacho ngwanire mete edware atolwa mingongo aka ebo kuona ikingi bya stima kabi kwenda kuwa barabara ene no nturare mingo isi yawe barabara utecio antu kaba kuria Tigania na no mheshimiwa wetu na ulingo isi yawe agaita kurona ngaba na ebo gwetekeria lo yarona ngabana kiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika bondi ya barabara niyo Kenya Roads Bond nibekite karo na itithia bonda taunini ya Mutindwa bakere mabisa bandi baureti itithia bakwithira bakimenyera kumania na mitino na waga kiburapo kuoneka kumania na itithia bwa bonda Muturi Murioki aina Nteto rwanyura thirikari rwarujikirira Kenya Road Board na ndiru gitekaro nethia bikibiki nikenda bomba kubaitana mitaratara menge gwitira barabara ne nikenda bomba kuthaba kebire mitino
na lengo letu leo hapa ni kuhakikisha kwamba tume launch training ya 100 bodaboda riders, na hii ni kufuatilia sensitization tuliokuwa nayo hapa in March ambayo ilijaribu kusensitize watu 300 bodaboda riders, na lengo letu ni kuhakikisha kwamba tumepeana mafunzo ambayo itapunguza ajali barabarani na inayoangazia wanabodaboda katika eneo la Meru. Na challenge ile tunapitia ni hiyo tu, kwa sababu kama mtu hana masomo, hakuna mahali ataenda, hakuna kitu utamwambia. Unakuta anaenda wakati ana overtake gari, kwa sababu gari imekataa kumsongea, anagonga driver. Sasa anaambia driver msongee, ana ride na driver anaenda, lakini anataka kugonga driver mtokee. Wakati accident inatokea kidogo, hata labda yeye ndiye ako kwa makosa, unakuta anasimama na anaita wengine, wanakuja wanaanza kuharasi driver, hata mara nyingine wanachoma ile gari. Sasa ni kutopokuwa na elimu. Haro speedo no dimenti agutethingirana na bikibiki ni mando jege wamba ile nini ambayo tulikuwa nayo sana ni hiyo wisi ya pikipiki ya kutumia mapavu, na naweza kusema for the last 2 months hiyo wisi me reduce sana. Ile mambo tunakuwa inahusu bodaboda ni hiyo wisi. Otherwise hao wenyewe riders hatuna shida na hawa, ni hao kuibiwa, wengine wanaibiwa pikipiki zao, na ingine imekuwa ni ya kusnatch simu ama viveti vya wamama. Kuna wakati tulikuwa na so many incidents, but kwa saa hii imereduce kabisa, na ni sababu tumeshirikiana na hawa, tumeweka hawa karibu. Tunapata wale ambao, sababu sio wote, kuna wale ambao wanakuja tu pale stage kwa kufanya kazi, si ya bodaboda, ni ya kufanya uhalifu. Nkiripotera Weru TV Mbeto Muthuri Murioki. Akaribisho bunge kia bure ni bekite mucemano yo kwaririo karia na mubunge wa mwambire ndigire kumane na wongele kubo makarika ya wagagi Nteto bakiaria akaribisho kiu baranende bakuromba mubunge ukethira akithire ontubona mpwe baru ontubone bwethirite bwibanga kia bona ne ontuburanende bakuromba mubunge wethira yukumila kenda kuthiria wagagi bo Kevin Kimathi aina ripotie. Thine wagagia bokari ni rumirite burua kariba maili 7 wadini akirwa na ari muno kiri wamba bwandethi anaone bwa nyumba sia biashara. Sisi wenyewe ndio tunauzana. Unasema mtu fulani ako na mifugo fulani ije chukuliwe. Kwa hivyo chunga andui. Kama uko na kitu usieleze mwingine mtu ambari ati fulani ako na vitu. Na kumania bomo bunge wa bure mugambire ndekiri na tongoria barwangiru kariba ekite Ontario yu kiri kwariria buna re mwingi bakurwa buruku atanira rwangiru karia kiri kwaya na riboti ekoni wagagi obu nikenda kurwa thine ye buru na ria muthia. Mtu kutoka ngambo ile kuja kuingia hapa tunaingia ameingia mpaka kwango chake huko Choroiboro ile hiyo ruere rore rayo msitu. Iko mtu anampeleka, si ndio? Ako na network, si ndio? Hiyo tafadhali tunaomba ya kwamba wacha tusilete wesi ndani ya watu wetu, maana ukifisha mwisi siku moja atakugeukia wewe mwenyewe. So security officers, tuko pamoja na nyinyi, askari wetu mpatie support, peana information na wata act katika hiyo information. Hatuwezi faulu bila nyinyi, kwa sababu ndani yenu iko watu wenye wanafanya hii kazi inakuwa ngumu, na mtu akiwa katikati yenu kupigana hiyo vita inakuwa ngumu. So mimi ningeomba tu, hakuna mtu mahali anaishi ajui mtoto ya jirani yake vile anakaa. Hata kwetu mimi najua mtoto yangu anakaa hivi, mtoto ya jirani anakaa hivi, mtoto ya fulani anakaa hivi. Si ni kweli? Mimi najua unaweza ogopa kupeana jina hapa.
lakini iko njia mingi ya kupeana majina. Miariera buru ekinyikirore kinyi muyumbe urendekiri akiuria mwingi obu ote umugeni ombago ja kuthiuruka ntore kubari tema ote umugeni ombago ja kuthiuruka ntore ku aije ate to manka abwiri eta akiro itera riku tonyera riku twite u mukuru le jarebi mwekuru no tura kuenka ko katugatethia ntu basikari kweja na information yu nkulukire ndekiri kere ukinyanirio kariabu Nteto na kainya kawe tayari tumepatiwa NPL 30 na nimeambia bwana hospidi hawa tujue ni nani mapema, tusije tukapatie wale wasee wale walienda kuchunga mali yao kwa mambo masao na huko Isiolo. Hiyo sitakubaliana. Ninakubaliana na ule mzee alisema tujue wale watu washujaa discipline ambao watalida sisi wakati tumelala. Na mukana yunge yuwayo murito buruni ya biashara bane Nteto isha bore baria bakuwata weni barukiriwe ya nibwa kandarasi Nteto iji. Uwezi kutoka na watu Isiolo nikiwa na vijana hapa kwangu. Bwana Chief, nataka hiyo message ifikie. Wao wanakuja kujenga ma industries hapa. Vijana wangu, wakina mama wangu wapatiwe nafasi priority. Si ndio? Kama si hivyo wakwambie watatoa stima wapi, watatoa maji wapi na watatoa security wapi. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Ebo ya Kelvin ni thainya na ndaika 15 no tukinye muthia yu Nteto chetu ngucokera nkatho na ntubo kwethero watandirite na uni oni beta MUTEMBEI Edward munetwa mathithio kari Maureen Kome. Good night and God.